Бүгінгі күнде тілні сақлап қалмақ венкишаф етмек мақсады елі бір sıra конференция ве симпозиумлар өткерілі. Бөлі ilmi тедбірлерден бірі бүгін Вернадский адына Қырым Федераль университетінде олып кечтім. Мерасимде Қырым татар, турк, араб ве фарс тіллерінен бағылы олған чықышлар сеслендірілді. Мевзуны мобиле юп девам етем. Вернадский адына Қырым Федераль университетінің ilmi күнлері черчевесінде Қырым татар ве шарк филология факультетінде сынырсыз филология атлы 5-ші ilmi мектеп симпозиумы өз ішіні башлады. Тедбірге эм ожалар эмде студентлер қатнашып, Қырым татар, турк, араб ве фарс тілдерінен бағылы олған чықышларнен бұлындылар. Асылында симпозиумның мирақлығы шында ки, илим ве илк чықышлар бір-бірінен сық бағылы олғанын көреміз. Мерасимде 50-ден зияде марузалар оқылды. Студентлер машалалары бар, чүнки чоқысы истекнен янаштылар. Эр ел олғаны кібі, демек біз жидди янашамыз, чүнки конференцияларны кечірмек керекміз ве өз ilmi севиесіні да yüksek dereceге көтермек керекміз. Бөле кечішатта çalışамыз. Тілшінаслыққа первасыз олмаған ве бұ йонелішінен аятларны бағлаған студентлер, магистрлер, аспирантлар чықышларнен бұлындылар. Мисал оларақ алып барыжымыз Хатиджи Аметова Қырым татар бөлігінің магистрыдыр. Менің чықышымның мевзусы Қырым татар эдебиятында язычыларының эсерлерінде 70-80 сенелері севгі мевзусы. Бұл мевзуны мен сечіп алдым, чүнки менден evvel bu mevzuға енді işler yazıldı, ama onlar толысынен bu mevzunu, sevgi mevzunu göstermediler. Fakultetimizde vakit böyle bu konferensiyalar ötkerilir ve aslında studentlerge böyle konferensiyalar inkişaf etmege yardım ederler. Bütün hocalarga ve bu tedbirini ötkergen insanlarga men teşekkürler bildirem. Feride Usmanova da magistrdır. Onun çıkışı Şakir Selim'nin ve Yunus Kandım'ın eserlerinde vatanperver mevzusuna bağışlandı. Feride bildirgenine göre bu iki yazıcının eserlerinde tamam vatanperverlik duygusu açık görünüyor. Bir Kırım tatar edipinin icadında çeşit türlü mevzular aks oluna, ama şairlerinin esas mevzusu vatan mevzusudur. Onun için benim işim bununla bağlı, çünkü bana vatan mevzusu pek yakın. Vatan mevzusunda halkının tarihi, halkının belli bir vakayaları aks oluna. Bugünkü günde Kırım tatar tilinin saklanılığına ve inkişafına ayrı dikkat ayrıla. Yazık ki tilimiz yok olup hafındadır. Lakin bizim alimlerimiz ellerinden kelgen erşini yapıp buna yol vermek peşindeler. Böyle gibi tedbirler ise tilini, edebiyatını ve tarihini ilerlervene büyük silten berem. Felsefeci Pifagor yazğanı gibi, eğer sen bir halkını yakınca bilmege istesen, sen onu tilini menimsemege tırış. Mavile Eyüp, Edem Semizli, haberler için.